umuntu okuyena owaqala kule ndaba ngingenalo iqiniso elipheleleyo ngoba ngithekini angimbuzanga nenkosi yasefana nayibuzanga konje ubaba wathamba asazanga kodwa wathamba kulezantaba ehamba yedwa intwana engathi wayeyiphethe inhlungu elalinokhoti naye khumbula ukuthi ukuyade kwelendleleni ukuthi wayeyiphethe ingubo yokulala ngeke ngisho angisho kodwa wasizwa ilukhoti ulambe esifufu yena besekha manje aphuza kuba ngcono-ke waze wafika la kuyenhlangakazi nje ngeke ngisho ukuthi walalise ingane endleleni ekwabhoda kukude ngekuhambahambe ukuthi ngiyakwabhoda ugijimele ngekufika ngiyasola ukuthi wahamba-ke indlela ahamba ngayo inhlekwane isile tshela nendawo yokulala kubantu emizini lapha waze wafike mpatho wemaphansi intaba wayibuka intaba yiyo lokhu wangize kuyo wayesekhuphuka ukhola ukhondolwana lendlela elikhuphuka ngale ngamlalaliya kwawotheya wathi ngenela lona-ke wathi angafika ehlathini wasethi mina sengiye manje la ngisadlula wangena ehlathini wafica itshe sefuna ukulala ngiyabona ngasekutambanga sefuna ukulala wayesengena phasi kwetsheke elala khona ethandaza wayeselala ngiyabona ukuthi wayelala esini kodwa ngazi kahle indaba yakhe ngoba iy'nsuku zaba iy'suku ney'nsuku ey'mbili esini lapho ikeni inkhosi lo imputhuneyehlala ayihambe isiphelile wayesenjani kona ngitsheli kabi nonke ngiyangihlupha-ke ngiyangikhudluza manje amakhosi angabuyi sengizongitalaza nayi indaba yenu nawugeye ingane emva kwami yekani ayikho indaba yokufanele-ke uma ningenzi njalo mina ningibeke lapha niyekele ningibeke lapha kusanomoya lapha abantu babenomcabangela umuntu kanjani wayeze enhlangakazi siye uNkulunkulu ukuthi hambiye lapha ngizokunika isibusiso sokuphatha leli bandla njengoba silapha nje siyocela sicelela abafundisi sicelela amakhosi sicelela abavakeli sicelela abashumayeli abakhokheli nabaphathi bonke ukuthi bawathola amandla namhlanje okuphatha le ndlela le ndlela ethamba ngayo ithanda ukuba nzima balungela abantu abaningi kuthiwa yini usowakholwa la ukuthi kungisiza ukuthi uhlubukile wayokhona eziyoni ithathile umzimba usuka kuleli bandla eziyoni iziyoni kodwa iningi lazo zenza ngani wena uyaphi ngathi sibe singabuyi kahle sekholwa ngapho khona umfana wami inkosi eyayimthanda wakwaZulu isibongo uthe umpostoli umvangelo wabapostoli yini-ke lo ngithe kwabanye bengikhuluma nabo ekungoba ngonelentela ngenzansi ngingathatha okungokwami mina ngihambe ngihlale phansi ngingenzi lutho ngeke ngingene kwelinye ibandla ngingayithalela ngoba ngihlulekile endaweni efanele ukuba ngingahluleki kuyo uma wehluleke la wehlulekile indlela yaNkulunkulu wehlulekile indlela yaNkulunkulu uma wehlulekela uthi omunye ngikhuluma ngako lokhu
uthi abehlulekayo abasondeli nokusondela ezilindeni lapha kuphela la indaba yakuxoxa kancane khona futhi akuxoxa lutho nabo ngake ngathi noma ngethi umuntu oboniswayo ngake ngabona iNkosi nobaba besendaweni enehlangwana la ungena khona wonke umuntu bangena abantu iNkosi emila ubaba ulapha uhleli etafuleni ngiyabona khonto leyibhala iNkosi ibikhomba nje mawungena umuntu umkhomba omunye umkhomba umuntu omunye umkhomba ngizokhonjwa-ke lani yakhona ngizokhonjwa ngenxa yezenzo zethu uma zilungile yokhonjwa la kulunge ngakhona uma zingalungile yokhonjwa ngapha noma ngapha ngikwazi la kulunge ngakhona kodwa kwaye bakhombe ubaba behleli etafuleni njengana elebhali iNkosi njengababidana ilapha bakhokhile ilapha bakhokhile ingena abantu kushona ngapha abanye bashona ngapha abanye bashona ngapha ya sonke siyakuleyo ndawo lapho uzoya la ukhethe ukuya khona uma ungathethi namhlanje ukulandela usenze uzoya kuleyo ndawo ekhetha ngathi lenye indawo ngoba wasilandela ukulunga sengathi lenye indawo ngathi ayilungile lenye indawo esiya kuyo ngathi ayilungile kahle ngoba yena wayekhethe uNkulunkulu wambusisela ukuthi njengoba uyenhlaka nje sengibusisele siyiphathe kahle lelibala emtshela ngemithetho yakho wena lo mthetho esiwuqala-ke owathi ukuthi kuphumile emthethweni kaShevu uhamba ngomunye owakho awuzukunyisa khona nakuyo uyatshela ukuthi njengoba sikutsheni nje sithathe umoya omuhle njengoba nonyaka mutsha 1990 sonke senza sizama ukuba kube kutsha ngoma yethu yamashumi ayisishiyagalolunye ngozamfana Kusile abanye
sifikakho simhlangabeza uNkulunkulu ngilinde fanele simhlangabeza uNkulunkulu sishise impepho njengoba kwaziwa ukuthi amalanga amathathu manje-ke njengoba kade kumemeza kuseni manazareta ingcwele nathi le ntaba ngizolinikela manje sefikile umnikazi walo ngathi leli lisikelo ngiyalinikela kumkaphe leli sikelo athi inkosi yalikela lona ngathi ngiyalinikela kumkaphe kodwa leli entaba njengoba nikhuphukile nje ngizofike nilibeke ngaphambi komnikazi walo nesihlanu senke ngiyethemba-ke ukuthi-ke usezwile obengekho kuseni kuthi amarandi amane anezihlanu othelela ababili bengekho ekuseni kodwa ubekhona ekuseni wanikele intambuluko kungamarandi amane anesihlanu angithi ngizwa kahle kunjalo-ke manazarete nisize ngoba njengoba inkosi enkulu yasemfameni ilikhipha lesikhathi sonto inkonzo ukuthi ninabantwana bayo njengoba niyithanda nizokhethisa nibeke njenganjalo asuke futhi ngesikhathi esifanele angazi-ke noma ngiyazi ukuthi mase bembona ubaba abantu babekhombele khona lokho kodwa bekufanele nixolise impela ngoba siyethemba nakusasa nizobe ninalo